Fonzu jmur mixja fil-kampanja. Darba waħda Fonzu l-Fenek mar mixja fil-kampanja. L-eliqi kienu mimlijin fjuri u x-xemx kienet qisha ballun isfar fis-sema blu. Wara ftit, Fonzu qabdu l-aġġ u waqaf jixrob mill-fliexkun tal-ilma. Imbagħad qabad il-kamera u ġibet xi ritratti. Kemm hawn sabiħ, qal Fonzu. X'in sar nofsinhar, Fonzu qagħad bil-qiegħda fuq blata u ħareġ il-kaxxa tal-ikel minn ġol basket. X'kien ġab miegħu Fonzu? Qal Fonzu. Ftira mdelka bit-tadam u mimlija bit-ton taż-żejt, fażola bajda u ħass. U mhux biss, biċċa ġidra bajda u tqarmeġ u banana safra u tawwalija. Imma kien hemm xi ħaġa nieqsa. Fejn marru dawk li l-iktar li nħobb jien, qal Fonzu bejnu bejn ruħu. Fonzu fittex u qalleb fil-basket u fl-aħħar sabhom. Borża karrotti żgħar, oranġo u imqaxrin. Wara li kiel, Fonzu qam jorok zaqqu. Qed nara qawsala ta' kuluri madwari, qal Fonzu. U issa għandi qawsalla f'żaqqi wkoll.